aradu nu ada siluman babi. Guru, perjalanan kita tersendat-sendat, Guru. Begitu banyaknya siluman tengkorak dan laba-laba, Guru. Apakah Guru bisa mendapatkan kitab suci itu, Guru? Pakai. Kita adeng-adengin dogen pakai. Amitabha. Capcai, capcai. Tua maman Rian. Gurune mesaut sancai, sancai, capcai. Sanjay. Necang ni ngurdo, pangse ngurdo bakat pedingwang jani subuh mecepuk cing ajaca. Oh. Ne jelek menyamur ruo binedone nasing dadi pasang di gumine. Bener. Jelek kelawan melak awinan kedo. Ne si meme ne makado. Ajak ke bapo. Ujangi meme jai bapo. Di bapo dadu ngalen lu. Oh artinya ngemadua. Ngemaduang. Man. Yan memen cine cang nawang. Jengken memen cange. Yan memen cine si nak jabo memen cine. Nak jabo. Ah. Men memen cine. Memen cange dayu. Yan idaman memen cine cang nawang. Apa idam-idaman memen cange? Dalunyo. Tombo. Oh, sangkalo basangnya gede, awaknya putih. Mian idam-idaman memen cine? Len istimewa. Apa? Unis menyanyi. Sangkal kau bancai kini kalem. Kalem engken? Kakak selam. Nih, saja ci orang abang ngelanak lu, kone saja nih. Oh. Menuli jok kurenan cine. Kuren cange uli Banyuwangi. Uli daud bukan. Oh. Oh, mapan cina magamu inu, ngaja na uli daud bukan magamu. Len, nyaja magamu inu. Karena cintane nulang tekian Icang. Oh. Kengken pula pale swadarmane ngidewek masuk agama Hindu. Kuren cange tetap mengikuti. Oke. Oh. Tuh lantas kuli ngabulan Yani. Oh. Icang bunganten tuh. Jani sih kene cangide kencai. Mapa nama kamu Indune na sulit dan caroci. Mojo jahitan pang tawango menyamo berayo pang tawango mebantan-bantanan pang taw boreng cai. Wah, orang cara tutur busan mau lia bulan. Oh. Kijo aja memen cange ngabu Banten, ke Puro, ke Merajan, ke Carike. Tutu go deken kuren cange. Oh pang tawango keke nak ke mebantan. Tuni lantas semengan. Oh. Gelem memen cange. Kuren cange maturan. Oh benar, kulo pang tawango. Icang jak kedek ingkel-ingkel cang kedek. Adi kuranan mebantan kedek kene. Ya ni rago induk engken maturanan cai. Aradu betare sami. Didiang aturang cana kepik sari mangde sadi rakayu jagate sami. Gitu ya nak kamu Hindu aman sing tawa. Tuh rago induk. Oh. Meni kuren cange uli Banyuwangi nih. Oh keke nantap. Nah Jawa kuren Oh cange. keke nantap nih. Gini, apa aja ada di tamas itu, apa aja ada di narene itu, kekedo rangu ki kuren cangi. Oh keke. Men di tamas ada biu, ada mekenep itu. Ini patuh limane masih kegini. Ida Betara, tamas ada, pisang ada, dodol ada. Yang putih-putih itu begina Betara. Ada dong sap nyangen sesari. Buen ngomong kuren cange. Mirago maturan misi sesari. Nising misi sari buen ngomong. Keke ngomong nih. Maaf Betara. Sarinya ngebong. Mani-mani ama sing tawaon alo cine mebantan ayah bangken kanggo busuk semaning manah tuh. Bulantes gitu sing gitu. Tuni semengane tuna kepekan meli tempe. Nak gegean kuren cange. Oh gegian. Gegian. Aku kene ingat tang. Om jalan tuni kepekan sanglai. Oh. Tepukino pedagang tempe ini anu dagang tempe ini dini ngoyong gigi nih. Odo cunge adane. Oh, dolio gini. Takonino ke dagang tempe nih. Oh. Bu beli apa bu? Saudino ke kuren cange. Oh. Oh beli cunge gitu yang ngomong. Dosi polos dagang tempe ini yang saya cang tadi dagang tempe megiset bungut kurang cine.
Ujang kisit. Soleh-soleh yen anak ketara sing dadi ketara mumaru nak dunge. Waduh sing dadi gitu. Cai dingeh orto kuni orang khusus cai. Bocah kursus bahasa Inggris iseng-iseng Cang menambah pengalaman. Kan ada pepatah orang. Engken. Long life education. Engken artinya? Tuntutlah ilmu semasih kamu hidup. Gitu kena Cang. Apa benjani daerah pariwisata Bali yang Bali. Kena bermanipuan jangan antar tamu kesan kamu main. Oh, nyenawa agat cainya. Man megaya lantas di hotel bagian pronovis lantas. Gitu kena Cang. Sud mesaput poleng cai. Sud. Nah yang gitu Cang metakon kenci. Cing uji Cang nih. Ya, tuh cai. Bahasa Inggris nih macam-macam baik di restoran, di arsop, di hotel tuh nak bener tuh. Oh yang bahasa Inggris ane di hotel, di arsop, di luar kepala bagi Cang. Apa kata konangna lautan? Ini di restoran nih. Nah, yang iya apa bahasa Inggrisnya? yeah. Oh. What? Apa tak konang buen? Ini di arsop nih. Nah, Yang pintu apa bahasa Inggris nih? pintu. Oh. Door. Apa tak konang buen? Yang tamu nih gelam kebos dingin apa bahasa Inggris nih? Tamu gelam kebos dingin ngedor. Ujang alusan bahasa Inggris nih. Cang metakon kenci. Janci gelam kebos dingin kengke rasa nawak cine. Ngetor. Biar gitu. Cang gelam kamu nih kebos dingin dan sing pelajarin Cang. Ya nage melajarin nane gelam-gelam ke ubatnya ya Cang nage melajarin. Si udu baliane kengke si sule-sule aja kamu. Do dia bian kapas ngomong suleh-suleh. Kang Wan di Bangli nih ngomong suleh-suleh ya. Janilan kini Enggen. mumpung menyambut pesta kesenian Bali, Memeriahkan pesta kesenian Bali. lan magending, Oh. lan magenyeka, lan magending barang-barang banyak mau barungan. Dan. Cenyek nah. Nah. Cenyek. 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 Jangan Jepang sama seorang kayaknya. Begitu, necai dah dicang dah dicai. Tadi kemenan kayaknya ke tentang Nilo nyoman ngudiang ilo manudo beli Sangkal nyoman dobes muda ngaberaga Nyoman beling nyen karaja pelaksana Bali sing sanggup ngapilang gelap bisa gelale Bali ketun Ujang Bali mengomong ketun Tiang beling ulian pegaen beling Bilang pesudian dadi ketekan bumi Juang tiang dias tu memadu dalu Sarajevo, gesek, dress.
Lebih tuh Yan. Bilang mengejeres di Sidori, ingat pengalaman Cang melalui di Badung, Ijo. di Jero, Jero ijo. Jero Jogang. Jeres gitu, bayar dasar tali. Jeres, bejepok inyon di rumah. Jeres becepok lah pembelian kopi nih. Jam kuda nih. Wes. Laporan jam mabet dan cai pegawai negeri ini. Senjo pegawai negeri perlu ngelajam, idewek petani parakan perlu ngelajam. Artinya bisa ci mengukur waktu. Ini mansurat Cang. Mansurat. Uli klian dinasnya ngemang surat, ngeling mulai ngabur surat. Menapa isin suratnya? Isin suratnya sing ada len, sing ada cagar angonnya di banyak. Oh, artinya cai angon ansip. Apa ansip? Mapan jani pesta seni ini boma jalan ado lomba drama gong. Oh, festival Ramagong. Banyak Cang milu kan mengikuti festival. Oh. Cang karudoko agono Raja Putra Cang. Cai angon Raja Putra mendijau ngale putri. Ah ide-ide mangale Men? di lumintang bak ado. Jani kini kuangan pemain benda dua. Patih kuangan aja ke raja. Yang saya gon patih cocok potongan ini pasang gede. Awak ngokok. Oh gitu. Ocang di raja lah jani latihan malu. Ples secepok Bang Bani tampil. Oh. Patih Sing raja pesu. sing. Petih. Pateh katanya peteh. Yuk. Cocok, bagus Patih. Bikin kene dewek tan suko. Wih, Subot long tasun 6 tiba nih dewek merdeka. Kewalo kenai dewek lawan kayo nih dodane nih. Tingkop dadi besek, ngidang nih dewek ngadaka. Ane madan repot. Masih. bagus Patih, bagus, cocok. Kemarin Pate Badung itu. Wow, Pate Badung, Gianyar, Kelungkung. Ah, Pate Beleleng ini. Patih belelengken. Woi! Negaki manega! Inar kama yang telah disegaro, caro apa kelaman? Saro penyu kambang. Bagus penyumpaman. Bagus. Kanggo. Wah! Mimoh tuh menyimpatihin. Cocok. Wah! Mardian, kau harus sanggup kawin dengan Farida, Mardian. Dan kau akan rubah tidak lagi menjadi siluman harimau putih, Mardian. Patih apune tuh? Pasien pateh, What? mak lampire. Wih, ide Patih. Cocok. Wah! Patih apune tuh? Pateh habian ke apa sih? Dua. Menjani bupati raja kan ini pesu. Aja. Paman Agung. Lugro titiang Ratu Dua Agung. Paman. Titiang. Boleh duni paman nyata sempeng rau kelai paman. Tegarang orang kapenang gelap. Bawa kelan awak gitu paman. Mujang je ke keto munyen rajo nih. Je keto sing sautino ke pate. Merusak bukan menyelesaikan masalah betul. Ingat. Halus munyen rajo nih. Bang Ade. Oh. Paman Agung. Titiang Ratu Dua Agung. Itu masih paman Werdo. Lugro titiang Ratu Dua Agung. Paman. Titiang. Suboling duni paman nyanto sempeng rau gelap paman. Wantah wau pisan titiang Ratu Dua Agung. Paman Agung.
Titiang napi wenten durus del wecanan palungo cokori dewon. Paman, Titiang ado petakon gelak kapinang paman. indek napi durus. Paman, Titiang nu paman sesai ngalih sundal paman. amang kinan titiang wantah kapah-kapah. Kapa-kapa, Inggih. dadi paman dadi. Saja gitu paman Wardo. Inggih yukti wantah banteng ngasiki sampun padam merdu agung. Paman Agung. Wah, kenyal jangan dipate. Saya dah dipate jangan raja mbok. Gue sing kangen nih. Ah, tuyuh dah dipate. Man, paman. Titiang. Betul paman jadi bate man. Kalau betul jadi bate yang baik man. Hei, Raja Ijo nih. Wah, satang Raja Lima Duro dah. Raja Bali ini, Raja ini ada di Bali. Paman Agung, Ainge Titiang. kengken mirip pekrimik banyak lahir dini di abian kapas paman. Makin sami sedang nonton drama. Sajuk itu paman Anom. Paman Anom durung raut tangkilipun. Men paman Wardo. Paman Wardo durung boleh motor. Ngelek-lek cai sing kecak-kecok katanya. Budi acak kecak-kecok nak malunan jocang dadi raja. Nak bos tepuk kencang sing adu paman Wardo sing, paman Agung sing, cinyak jo kecak-kecok cang nunen. Yes, paman. Paman Agung. Ainge Titiang. Gedesan gereman paman ditambangan jani bantes paman dari pengabeh linggih gelah di singo menalo paman. Memang bakal. Yen kekene kucap paman pate wiapi wio pako paman. Napi arten wi. Di jo ada kopi di tu mantat rokok paman. Paman dem lajah buang paman. Napi, Yen kekene bikas pamane kucap paman senior paman. napi arten senior. Senior pang tawang cai. Inge. Seneng nuangin istri orang. Len gelah wibawa mulut tedong jakat ini di singo menalo pang tawang cai. Wanta medagit. Yen ketakut-takutin. Gelah ning nguasa jakat ini pang tawang cai. Yen cai mulu patih jeneng koban cai ne mulu sembako. Nge napi sembako nih. Sembako selem batang kotor. Kemudian pegat cantel dalamnya. Dong wak kemudian nih, kemudian nengel, kemudian ngel. Mau kenapa nih? Uli bidan sih, melajah pani kapan wake, nang makena cai. Yen mula cai makena antas deje kapen wake lawat wake sing patut panen iki mekecoh cimetelanan dap wake patutne tekan teko dot direp cibakang nganyut wake ini diajan panjang nen malu aduh ngancet kedutan. Do jejak. Jani mati ben pidan sing mati.
yen mirip cimot nyerako kapen wake mot lunas lungsuran ngalih amah mati bakal ngideh penyupatan. Nah ada mati kemudian Dumen takut ake meroda mas. Ayo maju selangkah, 2 langkah, sabuk poleng ngenen. dicingin apa elak ulo wake basang ciringen. Guru. Makin nuwun Gusti. Jak wawu medal Gusti sampun beramantio napi wang titiang. Sao pacang madama nyaman titiang. Dong mau badeng cinakon pelih nyaman caine. Nang mekena cai niraos sangu pate sembako selem badang kotot nyen. Mangke titiang nu nasang ring Gusti. Gusti selem badang kotot napi kan kenten teh dumon. Sampunang wawu batas dados pengabeh kidul anake agung. Durung majantan Gusti bawa sangar ring panyake jak sampun ngematiang. Jak sampun mogolang lagu teh marung isi gumi. Yan puniki pemargen Gusti ring panyak. Durung majantan iwang panyake jak engalang matiang. Nyeyen mangkin kantun dados patih. Benyangan pensiun lantasan Gusti dados patih. Wenten panyak karena kenen Gusti. Titiang nak kantun eling ring baos Gusti ring pedak jano sami. Duaning Gusti pajang wenten nang pesta seni wenten lomba drama go. Ring banyar titiang midop pajang nyareng titiang nak latihan sareng nyaman titiang puniki. Anu cerako. Ha? Jang Nete cai nak mapaurukan. Ye apa kain? budoh kudu titiang pura ring linge Gusti. Kewalo kene nak Sampun cai. api. Yen ben mani-mani ada hidup cine bakal ngiluin apa nih madan program pemerintah. Ngelestarian nih madan seni budaya melarapan pengelaksanaan nih madan PKB. Dadi tong diangsing. Kewala nyamat nak kecikapin bener. Bener sing ningak lah yang kena. Aduh kengkeng. Nyaluh mah betul. Nyen bener-bener cai. Gusti bener. Nang berangkat aku tuh. Paman. Kapah-kapahin paman mekerah paman. Suang. Jak liu dong petaan cine. Kise dong wake bungut cine nyen. Oh makisin bungutnya nyan. Herak jawat cai logam. Ini titiang. So jika ada gerudong. Semong si ada di karang kepatian. Apa mirip babuat ada bakut aturan cai kapan bener. Sanang becik baos Gusti ne. Titiang puniki kepenikang menak ring ido anake agung. Angan Gusti mangna presiden tangkir raina mangkin Gusti. Bang si dejo menetangkil kepuri nih jani. Inge. Keriang-keriang dewek cina matur cai. Inge bang yang titiang menak. Tangkil. Leng rasa seliahan kuliner yang supoi dan anak agung bakal menang. Patut sekali atur. Jel surya saking budaya gini. Ana sira ratu Kene. Jang ulet gang ni pesu. Ada rajo pelorotan ke kene ngelamat tuh tolia. Ngawang-ngawang. Ah? Titiang. Nang sud cemecano. Galah kita anak agung bakal medal. Keriang dewek cai deh. Terus kira ini. Daun tangan le tongos. Ini pidaging mau sokol dewo. Hah? Jawat cai logam. Nyen anak ketidong kenal. Lek tekang noleh rasa semun yata semitan banyake. Gar gitu yang kerasa ban bener apa ane mawinan.
Ngelah bener pergusian kadilinge hidana Ki Agong jegege listu ayune tanpa pada raso aliang lantas saya sedorong pertiwi sesore kaso sing ado aneh-anehan Daging Gusti. Mamitan lugro matur sisip ratu Duh Agung istri. Dados nung kali katur paman druwene Duh Agung. Yen ten iwang titiang ngeton tatu wedanan palungguh Cokori Dewo. Ocem angane tunjung tanpa banyu layu dudus Duh Agung. Menawi teh wenten suksekel ring sejero nengatnyano. Durus palungguh Cokori Dewo ngruntuhan wecano Duh Agung. Sing menyet kenyaman caine. Tuh, bisa aja cuma peto jelema. Titiang menuso Gusti. Nawang titiang mepeto sekali petan Gustine Gusti. Dane Gusti lingsir uneng titiang matur sekadi atur Gusti. Sorot waduh deh. Sing kena benci nampi raos ngegegonyakan. Kengken. Sebab kena agongnya. Rita kali logam orang agung mau pete. Hah? Lintang rasa puroni pun ring titiang. Oh lintang. Jani gelang orang agung na. Ya agung dot dari pemimpin melajah maluna. Bangsen kata anak buah agungnya bani tekan pendewekan agungnya. Jak. Nang udiang cakep-cakep. Man kumis dogenan nyempang. Bawa gondrong. Awak gede. Sakit wala polon pamane mekocok dong paman. Polone mekocok mbukan polon Gustine mawinan mekocok. Delumar bungut cinae. Bungut titiang tan metlusuk Gusti. Gusti, ai narang pikayune rin. Gusti dados pengabe linge kida anake agung. Sepatutnya sapunapi nake dados pengabe. Dan sekali linge Gusti dados pengabe mangde tangkile didang mangde menaken kuantan yen punika pemargin Gusti puniki muaste patih tanggal 1. Ya sing tanggal 1 sing dakil kepuri. Sing menaken dong lamis si perak. Kena cina ngajen wakil kadijani. Dan jangan ngajen nguruk Kang apa-apa. Cina dipateh nah. Cai dah dipateh. Agung. Ganteng. Ipera bakal angkat agung dari partai gitu. Ngerajinan jangan padahal. Makanya malu nah. Mula misi buka rasa ipera. Yen sing kada parkan tangkil ke karang kepatian. Mirip agung sing sida tangkil diajeng gelah. Sujaten ngudiang dogen gaen agongnya di karang kepatian nah. Tulas medek kesugihan agongnya. Ani supaliu gampelang agung itu di karang kepatian nah. Wah, mangkin lumut waktu. Lintangan ngerasa kemana hantuk titiang. Pami dukan Cokodewo kadi mangkin. Nang titiang nung nasa. Iuk tenen api sana nyungkanin kayon Cokodewo. Dados jak permangkin tata udana duwe mertiosan. Luer sekar kumudone kasatan wako. Iuk tenen api nyungkanin kayon Cokori Dewo. Malah kemit pamane matur tekenen galah. Agung. Nejani mabalik gelah metakon teken dewe agungin nak. Wet gelah uli dije. Kesah Cokodewo gumanti saking jagat jongrang mesi. Uli jongrang mesi. Adane gelah mai merabian ke sindu duipe buena memadu sangkane ngaturnya nih. Tang wentan tio sangkane gumanti reri krikan winayan titian mangde sida Cokodewo madag ardo nariswari madag dampat diri kirim pui. Sangkanen kedua kan agungnya matur teken ajung gelah. Dote mawinan. Gelah. Sida merabian ke sindu duipe buena memadu. Apa nada dan kenapa maneh? Di subane kone gelah dadi rabi di sindu duipe. Gelah bakal nguasayang gumine dini. Sake wale di subane mabukti, sida gelah dadi rabi di sindu duipe. Gumine kan gisi gelah paman. Hah? Madaging Ratu Dwagung sekadi wacanan palungguh Cokordewo. Merabiane mriki boyo pacang amal jagat Ratu Dwagung. Wantang ngerakang tegak dane mangdo suge ngancap ring karang kepatian we sapunika. Bener. Sia. Jak lames bungut caine. Lawan. Wako. Yen kadi punika baos Cokodewo. Rasa Cokodewo namplesang. Ayah muang bakten titiang sana sampun. Titiang sampun ngutsahau.
ngarianing Cokodewa linggih sane kewastaning patut. Dados rabi Cokodewa sampun nguasi jagat talar sampun. Nabi men malih sane kirang waguk. Ini yang selehang rek. Kanjeng. Dadi rabi sampun. Nguasa yang jagat sampun.